litum kar biang digital news forum het abang so me thang sai hem long chingkulan ko abang abang kila lo kedang tang hakuni ni phai iniani man ke do abang kulo KSEM morsing ti so hin ben si media atuma phan si kipu ki chokche zon ni tum thailong si ladak ni tum press note talong ki chong kon do lo da ni press note phak sin ni dang kon ko rangsi tum la bang so ka bi mo digital news forum along ki do a house non da ni tum kilong ke house retroxy andulo si da bang so ko pen ni tum ki pudunji walang kibang nila no hindi tunda press no dang mong sinilang ko tadak ni pulipon po binini phai drop phai kuni sringire engko ra ke pamali karbi anglong digital news forum methang sai hemalong pheranke amai ke pha nakok alam he bangke kedamtang phai kuni ni phai hini arni KSCM omorsing isu amena sai hem abo halong pheranke amai ke phabut AK news channel along ahokpet abirta kapaklang azone ahem ku agustin ramsa jungjung aphan criminal ku akoi pipen defamation case ki pg ku kether bangke media aphan kilang rem mate freedom of speech aphan kiber thilsi dapen kilang rok ang hek ativi do Ati media atun kulote mentune ta ahok he abirta ke rat achataya long pakante kaita larda WhatsApp lapen ahok pet mati including inside at pensi rat athengo paklangsi media kulote four pillar of democracy kuke death chari aron constitution of India alolong alangli KSEM omorsing isu ahin pela sol apoy kipike demokrasi aron karkan dinong ang helo lason purote kebang jilang arni anta ahokpet abirta kapacita ji aphan pheranke aphan kaptheri meme ang hek lapen media claim bang atum kezok ban abidelo anparta media house atum phan an criminal kusi hokpet kuma lapen criminal lapen defamation case kipi pensi her ipuma athe pini ke AK news ahem tu afansi ke thero lapen renap ke kumat media house ap phanto ke ther pune pinpur me ke damtang arnita pheranke atuma phan ahoklen abirta ke paklang ajoine ke ther ke hap kilang rok lapusonta media klema tum chetong nang lasi laswateng purote birta pachetak ta pheranke atuma phan phirime me lapen kizokpan avedelo pinpur dame alangli em omorsing tisu det kechari aronalo ateng pensi cyclem pon pusi assam governor athelo simedeng polo lasi laswateng purote alangli ke pheranke atum lapen freedom of speech aphan keraikom nangji alongta artu dolo sitame non abangke alangli det kachari aronalo aphan panu kuksi pheranke atum phan criminal ku ke hoke karbi anglong digital news forum ahin pen lapuson abang ku aphan tinrem lo lapen ningduk chipaklang lo lasi kebang zilangarni madu hamphang asong lapen rachari asong sitame lapuson kether kehap kipi pedeji aphansi karbi anglong digital news forum ahin pen chuning bilo sipini nilitum la bangso pheranke amai mate laso list long nilitum kipacheta galalo te kedam tang force tame nilitum phan kether kehap penama tum dolo anparta ke thengji an sitame dolo asila laso te langdam pulote media tum phan ke freedom avedalo sila puson morphi sitame kabedeji phansi nilihin mate mai po hin ben em omorsing tiso phan chuning hilo lapen kedu atuma phan pachini ji aphan ke mo litma
General Secretary do, former General Secretary, alang ni Pande, kapachini apor bangke, backbone ko nang non ke, ako puthot alang ni longpen initum archi ponsina. Kero before pilo, itum karbiang lo, digital is forum amai propan. Ningji punangji laman bangke itum amai propan asi gitu. Waktu kami nili, kami aku dua kalau pasti nampak kalau jalan pasti ni guys. Sonsoni alam, kami tu orang, kami semua kain lo dijaya pun kangkung lo kuan lo. Lak kether kehap, culture bang ini tu tong. Jadi cuniri, lapan jadi kain pin pun dah kali dah jadi cuniri request. Kether kehap culture bang. Nalitum metang kam sekian no, ya nilitum setame nilitum metang kam sekian. Tapi nili putu jadi lalu, don't shoot the messenger, don't shoot the messenger. Nilitum ahok upima, lasi nilitum nuwan. Junu dakta hai, arjume senda hai, keho kipik dota hai. Setame ahok upima lasola magi nilitum ke nilitum nupak lang. Be it anybody. Itu specific council fund ke jom dam pulang kali, ba itu EM ke jom dam kali. As a general alam sendiri, kalau jadi tu upima ke peglong, labang ke jadi tu paklang ko. Sampai jadi tu mana ke arai pun tidak. Laso kapak langji pansil itu labang selesai anjing lengkung. Laso aku pela bangke itu mongong ning coy palak tu dah ini. Laso news arang itu mani ke anak tekan paklang pun beda di lokasi. Ninggi oi, ninggi hu, lason berbotai. Sekali kecil pakai seroy ahong kelamdu. Dili tu mau pan pini kicok cai nang kelong tu dili tu manang kuda cok. Sekali kether ben bang dari kanji. Dili sini dengan pemula. Si aku rujulat lekor don't shoot the messenger. Dili tu kita nang itu masalah taksi rara asai sini tu tamek kamcok. Lasi jadi tu dah si aron pen jom si boundary pen jom si kapave tu jadi tu orang pakai ni nasi puri. Lasoran kasi Ingraji kan setame jadi tu orang sudah putar press note keselam bondo jadi poni pon. Karbiang Digital News Forum stands for press freedom and journalistic integrity. Karbi Anglong Digital News Forum strongly condemns the recent actions of Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Amar Singh Tisu, who on the 2nd of November called a press meet at his official residence to condemn AK News owner Augustine Kramsa for publishing a news piece regarding alleged anomalies within his department. The executive members' labeling of Augustine Kramsa as a criminal and the subsequent threat to file defamation and criminal cases against him is not only an attack on press freedom but also a blatant misuse of his stature and power. The media's primary duty is to raise questions and uphold the truth without fear or favor. It is imperative that those in positions of power understand the significance of a free press and refrain from resorting to pressure tactics to intimidate or harass media organizations, regardless of their stance. The freedom of the press is a sacrosanct principle enshrined in the Constitution, recognized as the fourth pillar of democracy. E.M. Tisu, who took an oath in the name of the Constitution before the Governor of Assam, is duty-bound to protect and safeguard the unbiased reporting of media, fostering an environment where journalists can perform their duties without fear or reprisal. Therefore, his recent statements labeling a media house owner as a criminal solely for carrying out his professional responsibilities are deeply concerning and contradictory to the values of a democratic society. KADNF would like to raise these pertinent questions of whether similar
coercive measures will be directed towards other journalists who dare to report on matters concerning the EM's office. We urge Mr. Tisu to refrain from using derogatory language or making baseless allegations against any media person. Such actions not only undermine the credibility of the office he holds, but also set a dangerous precedent for the treatment of the press in the region. The Karbi Anglong Digital News Forum stands firmly in defense of press freedoms and calls for responsible and respectful conduct from all public officials. We express our disappointment and disapproval of the statements made by Mr. Tisu, which are a direct affront to the spirit of a free and independent media. Pure report si nilidum may dun may po pini kini hidup nade kanang sa kami. Allah ini lo masih solang sih bukan masuk mana lo masa ni tuh ni likipu dah yang panggil lo ni tuh ke news akan cole lah pusat alam ku dun kali athema ni tuh mage komane apres komane house jongsi aku lah pusat alam tu kau kude ni tuh ke hal itu ada pun sih lah news mana kerja dun pusat kali ni tuh ke lah media kopi mati sung komane media mana sih aku lah pusat alam ki pusat karbo pusat tu kau kude namaga ni tuh ke dun jaje unan ke ada pun sih Ate media pati itu kado kau itu istimewa tu, masih korup lang itu masih media pati itu mungkin masih itu loh. Mana jauh song sih aku lepasan mana, itu sih mana lampen peden dia deh, bah karbo rukok pati, lah mungkin itu, kinus macam kali, agak pred house itu ada tunjuk puji, ini tu pen media pen lampak lang itu. Kita bukan itu kalau sempat loh, media pun yang kedua kita paklang ni. Manihan, ke chok sila nami paklang ang koko, manihan kiro kami pipon ako. Kiro alam lok si paklang ni betul lagi media kami deh. Asi ke chok sila paklang jadi si terperi punya media kam saya betul. Bunda pusat digital, pusat digital kehap kami kona. Media tu mameda kam paciklam long wen na. Media tu kok si ratun ta hau beta tak kacili po apa. Media tu han ekam kidun make intol ni, kehap make intol ni. Ini itu berkaji itu kita. Lah kadang tang lah siam tu kau turam hang semi hadi radang tu semi tu theklang dang gitu media bang nak cek lah sinani tu hin tang lah siam tu kau turam hang tidak pergi bang gay masih kan dah bang alam bang athema kedam tang apor mes tame nili tu ningji pono kedam tang apor tame kiong tu pheranke tu kan cek kether kehap la puson tu CM la puchot kali delo kapre organization pendang lo council keja tu tame kan cek dulu sila puson na bang mo phika bede je pansi Non pini pen mo ke bang ni ang sidame la puson ka bede je pansi nilitum la bangso a forum pensi chuning di tu bang la kedo ang tu pansi tame ate pini ke nilitum media bang enangan ka biangong lo kya tuwa in hapon bang lo ke ther ke hapensi ase pini ini तुम थे कौन एक न्यूज़ तुम फान किपी के एक न्यूज़ लोग के थे क्या है प्रूफा पेन आपके न्यूज़ पास तुम फंदा प्रूफ पेन आप दिख के कर बेंगलों लाइफ का दो कर बेंगलों तुझे है प्रूफ तुम फंदा लग पुसन के थे दो इसे लग तुलक सी ini तुम कर बेंगलों के पदाम media तुम फ्रीडम के आवेदन में ला सोलाम सी नहीं omorsin tisu aphan kar sukan gantung bang Namanya tu non pulau threatening tu si pulau statement bang itu sila threatening yang boleh yang tu punya legal process tu masuk tu macam apa? Lagi ini tu mah kamu bilang mah tipoe kan itu inisiatif ini masuk pulau ni lagi ala tipoe kan masih ada nama pulau bang jadi tu bilang bang just solidarity kita paklan ni jadi ni masuk lagi kita paklan si legal option bang helpful bang PC kita yang cuma lagi alang ni reading sebelum apa ni. Nanti lah bukan bang hilang tu sih kita kehap dulu kita nak tuntun ni akan saya kita ikut supaya sundur mampu tu. Kan saya jadi tu sebagai legal option aja lah, tapi kalau orang jalan mati legal option